Hey friends, mumeze mute nshuti zanjye abakunzi bo kuri Trendo TV ino channel yanyu. Weekend yanyu yagenze gute? Kuri ino nshuro rero mbanje kubashimira cyane nkurikije ukuntu turimo tugendana neza kuri YouTube yanyu channel Trendo TV. Ndabashimiye cyane ukuntu muri kwitwara. Bashishikariza cyane nanone gukomeza gukora subscribe ndetse na like, mukore share mu yandi ma groups ya za Facebook cyangwa se kuzindi nshuti zanyu kugira ngo babashe nabo kubona ibyiza namwe mubonera kuri no YouTube channel yanyu yitwa Trendo TV 250. Aha, mu minsi yashize rero twari twakoze icyegeranyo cyiza cyane. Twari twarebye kwa kiriya cyegeranyo kibijyanye n'amabendera n'ari amabara agize amabendera y'ibihugu runaka, ubusobanuro bwayo, ibiribwa bikunda kuribwa cyane mu bihugu bitandukanye. Ni byinshi twakoze. Noneho kuri ino nshuro rero mbazaniye akandi kantu keza cyane. Nanone uyu munsi abakunzi b'ibinyabiziga cyangwa se abakunzi b'imodoka, uyu munsi no wanyu kugira ngo namwe mbashe kuenjoyinga. Reka dutangire rero. Uyu munsi rero ngiye kubereka no kubabwira urutonde rw'imodoka 15 za mbere kuri ino si zifite umuvuduko mwinshi cyane, umwihariko wazo, uruganda ruzikora ndetse n'umuvuduko yaba yirukankaho kuri kilometero ku isaha. Ubwo turahera ku modoka ya 15 dukora countdown tumanuka cyane paka tugeze ku modoka ya mbere. Ese hagati aho uri gutekereza imodoka yaza ku mwanya wa mbere ari iyihe? Ni umwanya wanyu rero. Reka duhere ku modoka ya 15 turagera ku ya mbere. Mwitegure. 1 2 3. Ku mwanya wa 15 rero turahasanga imodoka yo mu bwoko bwa Ferrari SF19 Stradale. Iyo niyo modoka iri ku mwanya wa 15. Iyo modoka rero ikorerwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Ikorerwa muri Italy rwose. Iyi modoka ya Ferrari SF19 ikorwa n'uruganda rwa Ferrari NV. Iyi modoka rero umuvuduko yirukankaho buriya ku isaha yirukanka kilometero 340 ku isaha. Urumva ko ari imodoka nayo bitoroshye. Iyi modoka rwose ntabwo iba yoroshye. Umwihariko rero w'iyi Ferrari, buriya umwihariko wayo ni imodoka ya hybrid ifite moteri ya V8 twin turbo 4.L hamwe na moteri 3 z'amashanyarazi. Ikaba ifite igishushanyo cyihariye cya Ferrari. Murumva ko rero iyi Ferrari SF90 itoroshye. Hanyuma rero ku mwanya wa 14 rero twamanutse cyane twikomereza tujya imbere cyane. Ku mwanya wa 14 rero, ku mwanya wa 14 turahasanga iyo bita Lamborghini Aventador SVG. Iyi Lamborghini rero ikorerwa mu gihugu cy'Ubutaliyani. Murumva ko Ubutaliyani nabwo bukaze cyane rwose ku bintu by'ibinyabiziga. Ubutaliyani rwose buri imbere cyane, babwihuta.
hanyuma rero iyi Lamborghini yakozwe n'uruganda rwitwa Automobili Lamborghini SPA. Urwo ni rwo ruganda rwakoze iyo Lamborghini. Hanyuma iyi Lamborghini rero katureba umuvuduko wayo. Iyi Lamborghini ikaba yirukanka ku muvuduko wa kilometero 350 mu isaha. Umwihariko rero w'iyi Lamborghini, umwihariko w'iyi Lamborghini rero ifite moteri ya V12 6.5R, ikaba ifite igishushanyo cy'imbaraga kandi gikurura amaso. Iyi Lamborghini rero mwumvisha ibyayo. Iyo yari iri ku mwanya wa 14. Reka nanone twimanukire dukomeza tumanuka twigira ku mwanya wa 13. Ku mwanya wa 13. Ku mwanya wa 13 turasanga imodoka yitwa Pagani Huayra BC. Iyo niyo modoka iri ku mwanya wa 13. Igihugu yakorewemo ino Pagani nanone ni mu Butaliyani. Rumva ko Ubutaliyani bukomeje gutwika. Uruganda rwayikoze barwita Pagani Automobili SPA. Urumva yuko rwose Pagani hano ku mwanya wa 13 yabyitwayemo neza. Umuvuduko ino Pagani yirukankaho ni umuvuduko wa kilometero 370 ku isaha. Yirukanka ku muvuduko wa kilometero 370 ku isaha. Noneho iyi Pagani umwihariko ifite buri ifite moteri ya V12 twin turbo 6.0R, ikaba ifite igishushanyo cyihariye kandi gikozwe mu bikoresho byoroshye. Urumva rero yuko ino Pagani gose imeze neza, kandi n'uru ruganda rwayo rwa Pagani Automobili SPA urumva ko narwo rukora rwose. Hanyuma reka twimanukire n'urutonde rwacu, twimanukire tujya kureba imodoka iri ku mwanya wa 12. Ku mwanya wa 12 turahasanga imodoka yitwa Lotus ikaba yarakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza. Uruganda rwayikoze barwita Lotus Cars niyo yakoze iriya modoka Lotus. Iyi modoka rero reka turebe ibijyanye n'umuvuduko wayo. Iyi modoka Lotus yirukanka ku muvuduko wa kilometero 320 ku isaha. Umwihariko w'ino modoka rero ni imodoka y'amashanyarazi, ifite moteri enye zitanga 1972 HP. Ikaba ifite igishushanyo cyoroshye. Uwo ni wo mwihariko wayo. Ifite moteri enye zitanga 1972 HP. Rwose urumva ko ari imodoka imeze neza cyane. Katwimanukire n'urutonde rwacu twigire ku modoka iri ku mwanya wa 11. Ku mwanya wa 11. Ku mwanya wa 11 rero turahasanga imodoka yitwa Zinji 21C. Zinji 21C
Igihugu iyi modoka yakorewemo buriya rero ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Welcome to use Kingship audio editor. Zinja 21C yakorewe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma uruganda rwakoze iyi modoka rero ya Zinja Vehicles nirwo ruganda rwakoze iyi modoka ya Zinja 21C. Hanyuma igenda ku muvuduko buriya wa kilometero 432 ku isaha. Urumva ko iyi modoka rwose ku muvuduko nayo urumva ko iri hejuru cyane. Ifite umuvuduko uri hejuru cyane. Umwihariko wayo rero buriya ifite moteri ya V8 twin turbo. Ifite moteri ya V8 twin turbo 2.88R hamwe na moteri y'amashanyarazi. Ifite moteri ebyiri z'amashanyarazi. Ikaba ifite igishushanyo cyihariye cyane rwose. Urumva ko rwose kuri moteri zayo ebyiri z'amashanyarazi nayo imeze neza cyane, no kuri moteri ya V8 arizo mukunda kumva izi moteri ngo bazita ngo ni V8. Mwabona imodoka tira modoka ni V8, baba bashaka kuvuga ko nyine ikoresha iyi moteri ya V8. Hanyuma rero ka twimanukire twigira ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 rero turi buhasange imodoka. Turahasanga imodoka yitwa Koenigsegg RC. Koenigsegg RC niyo modoka iri ku mwanya wa 10. Ikaba yarakorewe mu gihugu cyitwa Swede. Modoka y'abanyaswede. Ikaba yarakozwe n'uruganda rwitwa Koenigsegg Automotive AB. Umuvuduko wayo rero, iyi modoka yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 447 ku isaha. Ibirometero 447 ku isaha. Koenigsegg urumva ko nayo imeze neza cyane. Iyi modoka rero ikaba ifite umwihariko. Yigeze kuba imodoka ya mbere yihuta cyane ku isi. Rwose uwo mwanya yigeze kuwukaba mu gihe cyayo. Ifite moteri ya V8 twin turbo 5.0R. Urumva ko iyi modoka rwose imeze neza cyane. Rwose urumva ko ari fresh. Hanyuma reka twimanukire tumanuke countdown yacu. Twimanukire tujye ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 murumva ko twamanutse noneho turi kuva noneho twageze noneho muri bya binyabumwe byacu. Uri gutekereza ari iyihe modoka iri buze kwegukana uyu mwanya wa mbere? Reka dukomeze ku mwanya wa 9. Ku mwanya wa 9 turahasanga imodoka yitwa MC Lauren Speedtail. Iyi modoka yitwa MC Lauren Speedtail niyo iri ku mwanya wa 9. Igihugu yakorewe mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma uruganda rwayikoze ni MC Lauren Automotive. Urumva ko ari rwo ruganda rwakoze
iriya MC Lauren Speedtail. Umuvuduko ino modoka buriya rero yirukankaho ino MC Lauren yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 403 ku isaha. Umuvuduko wa kilometero 403 ku isaha. Hanyuma rero umwihariko wayo ifite moteri ya V8 twin turbo 4.0L hamwe na moteri y'amashanyarazi. Ikaba ifite igishushanyo cyoroshye rwose. Hanyuma rero twimanukira n'urutonde rwacu dukwakwanya tuvana ibintu mu nzira. Ndabizi ubu amatsiko abamereye nabi rwose. Ka twimanukire tujye ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 turahasanga imodoka yitwa Aston Martin Valley. Iyi Aston Martin ikorerwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Iyi Aston Martin Valley ikorerwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Hanyuma iyi modoka ikaba yarakozwe n'uruganda rwitwa Aston Martin Legend Global Holdings PLC. Aston Martin Legend Global Holdings PLC. Urwo ni rwo ruganda rwakoze iyi modoka. Hanyuma rero iyi modoka Aston Martin Valley ikaba yirukanka ku muvuduko wa kilometero 402 ku isaha. Umwihariko rero wayo ifite moteri ya V12 6.5L na moteri y'amashanyarazi. Ikaba ifite igishushanyo cyihariye. Mwayumvishe rero iyi Aston Martin Valley ko ariyo ije ku mwanya wa 8. Reka twikomereze tumanuke tujye ku mwanya wa 7. Ku mwanya wa 7 rwose nanjye nibazaga impamvu tutaragera ku modoka yaba yarakozwe n'uru ruganda rwose ngezeho. Ntago rero bintunguye kuba iri kuri uru rutonde. Ku mwanya wa 7 turahasanga imodoka yitwa Tesla Roadster. Iyo bita Tesla Roadster banongeyeho ngo ni Tesla Roadster 2022. Tesla Roadster 2022 yakorewe mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikorwa n'uruganda rwitwa Tesla. Yakozwe n'uruganda rwitwa Tesla Inc. Ari rwo ruganda rw'uriya mukire Elon Musk afitemo rwose imigabane myinshi tutatinya no kuvuga ko ari uruganda rwe bwite. Iyi modoka rero yirukanka ku muvuduko wa kilometero 402 ku isaha. W'ibirometero 402 ku isaha. Kano no tureba umwihariko w'iyi modoka ya Tesla Roadster. Iyi modoka rero ifite umwihariko w'uko iyi ni imodoka y'amashanyarazi. Ifite ubushobozi bwo kuva ku kilometero 0 ukagera ku birometero 100 ku isaha
mu gihe kiri munsi y'amasegonda 2. Ntago nzi neza niba icyo kintu murimo murakiyumvisha. Ifite ubushobozi bwo kuva ku kilometero 0 ukagera ku birometero 100, kandi ibyo ikabikora mu gihe kitarengeje amasegonda 2. Bisobanuye ngo iyo ihagaze ahantu hamwe igahaguruka mu gihe kitagejeje mu masegonda 2 igihaguruka, muri kilometraje yayo urushinge rwaba rwamaze kugera ku 100, kilometero 100 ku isaha mu gihe kitagejeje mu masegonda 2. Urumva ko iyi modoka rwose ni akasamutwe. Reka tunikomereze rero tuve kuri iyi Tesla Roadster 2022, hanyuma tumanuke noneho tujye ku mwanya wa 6. Ku mwanya wa 6 rero, ku mwanya wa 6 turahasanga imodoka yitwa Remake C2. Remake C2, iyo modoka ikorerwa mu gihugu cy'Uburusiya kwa Putin. Iyo modoka ikorwa n'uruganda bita Remake Automobili. Remake Automobili. Hanyuma iyi modoka Remake C2 ifite ubushobozi bwo kwirukanka ku muvuduko w'ibirometero 415 mu isaha. Urumva ko iyi modoka nayo ntago yoroshye rwose, iriyanura. Hanyuma ifite umwihariko w'uko ni imodoka y'amashanyarazi ifite moteri 4 zitanga 1914 HP. Urumva ko rwose, urumva ko ni imodoka rwose ifite, ni imodoka y'amashanyarazi ifite moteri 4 zitanga 1914 HP. Ariko ndagira ngo basobanure kano kajambo ka HP. Iyo bavuze ngo ni imodoka ifite moteri 4 zitanga 1914 HP, iriya HP isobanura horsepower. Bisobanuye ngo ifite moteri 4 zingana n'ubushobozi bw'amafarashi 1918 horsepower. Abantu batari bazi karaga horsepower, karaga HP kaba gasobanura horsepower kuri ibi bintu bijyanye n'amamoteri y'amamodoka. Umvishe ko rero iyi Remake C2 ifite ubushobozi bw'uko ifite moteri 4 zifite horsepower 1914. Urumva ko rero ni imodoka ikaze cyane. Twakomeje twimanukira, turi gusatira umwanya wa mbere. Ubwo tugeze noneho ku modoka ya 5. Abamatsiko yishe mube mwihanganye, turacyafite izindi modoka hano imbere. Reka tujye ku mwanya wa 5. Ku mwanya wa 5 turahasanga imodoka yitwa Bugatti Veyron Super Sport. Iyi Bugatti Veyron Super Sport niyo modoka dusanze ku mwanya wa 5. Ikaba iyi Bugatti Veyron Super Sport ikorerwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikaba ikorwa n'uruganda bitwa Bugatti Automobiles SAS. Ikorwa n'uruganda rwitwa Bugatti Automobiles SAS. Hanyuma ikaba yirukanka ku muvuduko w'ibirometero 431 ku isaha. Iyi modoka rero
ikaba ifite umwihariko Welcome to use Kingshipper audio editor. wuko yigeze kuba imodoka ya mbere ku isi yihuta kurusha izindi. Mu gihe yari igisohoka rwose yigeze kuba imodoka ya mbere yihuta kurusha izindi zose zo kuri ino si ya rurema. Ifite moteri ya W16 8.0 Air God Turbo. Urumva ko rwose ni imodoka imeze neza cyane. Yigeze guca agahigo rwose go kuba imodoka yirukanka kurusha izindi ku isi. Nuko ibihe bigenda biha ibindi. Hanyuma rero reka twimanukire tuze ku mwanya reka tumanuke tujye ku mwanya wa 4 uko tumaze kuva ku mwanya wa 5 ariho tubonye Bugatti Veyron Super Sport. Ku mwanya wa 4 rero, ku mwanya wa 4 hari imodoka nziza cyane yitwa Hennessy Venom F5. Hennessy Venom SF5. Iyi Hennessy Venom F5 ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ikorwa n'uruganda bita Hennessy Special Vehicles. Ikaba yirukanka ku muvuduko wa kilometero 434 mu isaha. Iyi modoka rero ifite umwihariko wo kuba ifite moteri ya V8 Twin Turbo 6.6 Air. Ikaba yarakozwe hagamijwe kugera ku muvuduko wa kilometero 500 ku isaha. Urumva ko iyi modoka rwose itoroshye habe na gato. Ifite moteri ya V8 Twin Turbo 6.6 Air. Ikaba yarakozwe ngo hagamijwe kugira ngo bagere ku muvuduko wa kilometero 500 ku isaha. Rwose ariko birangira habonetse umuvuduko wa kilometero 434 ku isaha, ariwo ino Hennessy Special Vehicles. Ariwo ino Hennessy Venom F5 yirukankaho. Iyi Hennessy Special Vehicles ni uruganda ruyikora. Reka dukomeze ku mwanya wa 3. Dukomeze ku mwanya wa 3. Ese uratekereza ku mwanya wa mbere n'umwanya wa 2 turi buhasange izihe modoka? Reka twirebera umwanya wa 3. Ku mwanya wa 3 turasanga iyo bita Koenigsegg Jesko Absolute. Iyi Koenigsegg Jesko Absolute niyo modoka dusanze ku mwanya wa 3. Koenigsegg Jesko Absolute ikorerwa mu gihugu cyitwa Swede. Ikaba ikorwa n'uruganda rwitwa Koenigsegg Automotive AB. Koenigsegg Automotive AB kaba ari rwo ruganda rwakoze iyi modoka. Iyi modoka ikaba yirukanka ku muvuduko wa kilometero 447 ku isaha. Iyi modoka ikaba ifite umwihariko w'uko iyi modoka yakozwe hagamijwe kubona imodoka ya mbere yihuta cyane ku isi. Iyi modoka ifite moteri ya V8 Twin Turbo 5.0 Air. Urumva ko rwose ni imodoka nziza cyane.
rwose ni imodoka nziza cyane, nubwo mbona ifite izina rigoranye cyane rwose. Reka twikomereze. Katumanuke ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turahasanga imodoka yitwa SSC Twatra. SSC Twatra. Iyi niyo modoka dusanze ku mwanya wa kabiri, ikaba ikorerwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakomeje kwiganza cyane mu gukora imodoka zagiye rwose ziza ku myanya myiza. Amerika yagerageje kwitwara neza cyane. Iyi modoka ikaba ikorwa n'uruganda rwitwa SSC North America. Nirwo ruganda rukora iyi modoka. Iyi modoka ikaba yirukanka ku muvuduko wa kilometero 455 ku isaha. Welcome to use Kingshipper Audio Editor. Umwihariko rero w'iyi modoka nuko ifite moteri ya V8 Twin Turbo. Ifite moteri ya V8 Twin Turbo ya 5.9 L. Ikaba yarageragejwe kugira ngo haboneke imodoka yirukanka ku muvuduko wa kilometero 500 mu isaha. Ku mwanya wa mbere, reka turebe imodoka iri ku mwanya wa mbere. Cya rwose misenseka rwose kabisa. Imodoka dusanze ku mwanya wa mbere, reka nyibabwire. Limwe, kabiri, gatatu. Bugatti Chiron Super Sport 300. Iyi modoka dusanze ku mwanya wa mbere bayita Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Rwose niyo modoka ibashije kuyobora urutonde rwacu uyu munsi. Ni imodoka rwose ibashije kwitwara neza, bayita Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Iyi modoka ikorerwa mu gihugu cy'Ubufaransa. Ikaba ikorwa n'uruganda bita Bugatti Automobiles SAS. Bugatti Automobiles SAS nirwo ruganda rwakoze Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus. Iyi ngiyi ikaba yirukanka ku muvuduko wa kilometero 490 ku isaha. Urumva ko rwose iyi modoka niyo modoka yabashije kwegera wa muvuduko wa kilometero 500 ku isaha bahoze bahanganira kuzakora imodoka igenda kuri uwo muvuduko. Urumva ko urutonde rwose twakoze iyi Bugatti Chiron Super Sport 300 Plus niyo modoka yabashije kwegera uwo muvuduko, kuko yabuzeho kilometero 10 zonyine kugira ngo yuzuze uwo muvuduko wa kilometero 500 ku isaha. Hanyuma rero iyi modoka ifite umwihariko w'uko yaciye agahigo ko kurenza umuvuduko wa kilometero 300 ku isaha. Ifite moteri ya W16
8.0 R God Turbo. Murumva ko rero iyi modoka rwose ni imodoka nziza, imodoka ibashije kwegukana umwanya wa mbere hano kuri channel yacu yitwa Trendo TV 250. Niba wakunze ibyo wumvaga, niba wakunze iyi content, ndagushimiye cyane kandi ndagusaba ngo ukore subscribe niba ubashije kumva imodoka ya mbere. Kora subscribe kuri ino YouTube Trendo TV 250, hanyuma ukande like, ukande na share, usharinge iki kiganiro n'abandi bantu b'inshuti zawe, haba ku ma WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, X, aho hose, kugira ngo inshuti zawe nazo zibashe kubona ikiganiro cyiza nk'iki. Wakoze cyane, wandike muri comment ikindi kintu ukeneye ko nazagukoreraho, kakikubwiraho byinshi. Hanyuma ndabakunda, bye bye.